Негизги темабызга өтөлү. Бүгүнкү ошол жума күнүндө жалпы Кыргызстан ар бир мечиттерде айтыла турган жума темасы ушул. Албетте билебиз, Кыргызстанда өзүбүздүн мыйзамыбыз бар. Кыргызстанда аталарыбыз карманып келип аткан салттуу динибиз бар. Кыргызстандын мыйзамында так жазылып коюлган. Кыргызстандагы мусулмандардын жалпысы Ханафи мазхабыны, Матуриди акыйдасын карманат деп. Бул дегеле Кыргызстанда эле эмес, Өзбекстанда дагы, Тажикстанда дагы, Казакстанда дагы куддум ошол система, ошол Ханафи мазхаб, ошол Матуриди акыйда. Ошол 14 кылымдан бери, миң жылдардан бери аталарыбыз, чоң аталарыбыздын бардыгы ушул Ханафи мазхабты, Матуриди акыйданы карманып келген. Ошол имам Матуриди рахматулла алей мына Өзбекстан жергебизден чыккан. Кээ бирлер айтат, бул имам Матуриди рахматулла алей өзбек болгон. Кээ бирлер айтат тажик болгон. Кээ бирлер айтат кыргыз болгон. Жок, эч кимиси болгон эмес. Бул Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан чегара болгон эмес. Биз бир улутбуз. Бир мусулманбыз. Бул ошол Өзбекстанда чыгабы, Кыргызстанда чыгабы, Тажикстанда чыгабы, жалпыбыздын бабабыз, жалпыбыздын чоң аталарыбыз болуп эсептелинет. Жалпыбыз сыймыктана турган заттар болуп эсептелинет. Эгер тарыхты биле турган болсок, мына ушул Орта Азия чөлкөмүндө, Орта Азия жергесинде дүйнөгө илим таратып аткан алымдар чыгып турган, дүйнөгө илим таратып аткан. Кур'андан кийинки эң жогорку далил болгон İmam Bukhari, Sahihul Bukhari kitabını İmam Bukhari rahmatullahi aleyh жазып кеткен. Ушул чоң аталарыбыздын баскан жолуну, ушул ата бабаларыбыздын баскан изини карасак, билсек, иншалла биз туура жолдон адашпайбыз. Туура багытты таба алабыз. Ошол пайгамбар алейхисаламдын акыйдасын таба алабыз. Ушул бизге берилген темадагы ушул Матуриди акыйдасынын абзелдиги канчалык деңгээлде. Имам Матуриди рахматулла алейх бул өз заманасынын ушундай бир улуу алымдарынан бир эсептелинет. Имам Матуриди рахматулла алейх ушундай бир таквалуу ошол Имам Азам рахматулла алейхтин акыйдасыны, ал Имам Азам рахматулла алейхтин акыйдасы бул пайгамбар алейхисаламдын акыйдасы. Ошол исламдын акыйдасыны сиз менен бизге жеткиликтүү түшүндүрүп кеткен зат бул Имам Матуриди рахматулла алейх. Кээ бирлер сурай берет да, эмне үчүн Кур'анда, мисалы, Кур'ан хадистерде келет эмне деп, силер Кур'анга амал кылгыла, сүннөткө амал кылгыла деп келет. Имам Матуридиге эргешкиле рахматулла алейх эргешкиле, же Имам Азам рахматулла алейх эргешкиле деген сөз жок деп туруп, сиз менен биздин башыбызды айлантырышка аракет кылат. Биз ушул нерсени билели. Биздин Кур'ан менен сүннөткө амал кылганыбыз ошол Имам Азам рахматулла алейхтин мазхабыны, Имам Матуриди рахматулла алейхтин акыйдасын карманганыбыз. Ал кишилер асмандан алып, Майкл Джексондун сөзүнөн алып, же бир башка бирөөнүн сөзүнөн алып туруп, бул китептерди жазган жок. Ошол Кур'андан алып жазды. Ошол сүннөттөн алып жазды. Ошол хадистен алып жазды. Ошол Имам Матуриди рахматулла алейхке ташаткан кээ бир жаш балдар өзү намазга жыгылганы кече намазга жыгылды. Көчүгүн таза, эми уят болсо да кечиресиздер адепсиздик үчүн. Көчүгүн таза жууганына өзү бир жыл 2 жылдын жүзү болду. Анан кийин ушундай бир чоң забардас дүйнөнү дүңгүрөтүп турган, дүйнөгө илимди үйрөтүп турган, дүйнөгө Кур'ан хадисти түшүндүрүп берген алымдарга сөз атып атат. Билип коелу жаштар. Лахмул улама масмуматун дейт. Алымдардын эти ууланган дейт. Алымдын этин жеп, алар жөнүндө жаман сүйлөп алсаң, оңбойсуң, оңгонду көргөн да жокпуз. Ошол 14 кылымдан бери Ахлы Суннага канчалаган таштар атылды, бирок бирөөсү дагы оңгон жок. Бирөөсүнүн дагы аты тарыхта калган жок. Бирөөсү дагы оңуп жакшы болуп кеткен жок. Бардыгынын өлүмүнө карасаңыз, bir ökünüşlü ölümдөр менен ölüşkön. Kээ бирлери курттап кеткен ошол Имам Азам рахматулла алейхке сөз атканда. Эми айтпай эле коеюн ким экенин.
Kurttap ketken, kurtun terim жүрү өлүp кеткен ошентип. Ушундай бир азап менен өлүп кеткен. Себеп уламаларга, алымдарга сөз атуу бул жакшы иш эмес, жакшылыкка апарбайт. Ошол айтып атпайбызбы? Ошол сиз менен бизге Кур'анда буйрулунган, Кур'ан хадиске амал кыл деп атабы? Biz İmam Azam rahmatullahi aleyh'tin maskavı, İmam Maturidi rahmatullahi aleyh'tin akidasına ergeçe turgan bolsok, oşol Kur'an hadistin jolu. Oşol kişiler Kur'an hadisni bizge çeşmelet erdi. Oşol İmam Maturidi rahmatullahi aleyh'terge taş atkandar. Kança hadis bilesin sen jatka? Aytыңызчы bir. Jatka kança hadis bilesin? Mına atalarımızdan mına ol özgön jergesinde bakın İmam Saraksi degen alım ötkön. İmam Saraksi rahmatullahi aleyh Hanafi alımlarının kitaplarını şunçalık dengelde mıhtı jattap çıkan alım bu kişi kamakta turup, zindanda turup, zindanın içinde turup çıkarbastan canında karab жазганга bir kitabı yok. Başında bar nerseni жазıp 30 tomluk kitap жазган kişi. Alımlar aytat, eğer büt İslam oşa mezgildeki alımlar İmam Saraksi rahmatullahi aleyh'e şunda bir maktolorda aytkan. Emne dep? Eğer oşol doğru. Büt İslam kitaplarının bardığı örtlenip çok bulup ketkende dagın İmam Saraksi rahmatullahi aleyh'e жазып çık dese bardığın жазып çıkat deydi da. Sebep bardığı akılında başında bolgon deydi al kişinin. Şunday bir alımlar bolgon. Özübüzçe emne deyiz? 4 hadisti karmağa alıp durup oşonday bir ulu ustazlarga, uşunday bir ulu alımlarga taş atabız, etiyat kılayla. Alarga taş atkandan etiyat boloylu. Al kişiler uşunday bir 100 mingdegen kerek bolsa milyondogon hadislerdi jatka bilgen zattan. Nasih mansuh degenlerдің ökümlerini, usuldun negizlerini jatka bilgen insanda. Anan keçe bir tazalanıp alıp durup, keçe namazga çıkıp alıp durup, anan bular emne kılat, Kur'an sünnetten başka jüret dep, özübüzче eме. Bul Kur'an sünnet arı birimiz düşüne turgan nerse emes bul. Anın özünün ilimi var, özünün erejesi var. Köçöde ketip atkan adamga ele düşüne turgan nerse emes bul. Anan dagın kebirler aytat, kebir musulman bir tugandarыбыз. Hop deyt, siler deyt, İmam Azam rahmatullahi aleyh'e ergeşet kesinger deyt, mayla. Maskapta, mesela fiqh iliminde İmam Azam rahmatullahi aleyh'tin Hanafi maskabını karmanağız elbette. Akidada emne üçün İmam Azam rahmatullahi aleyh'e ergeşmeysinger degen siyaktı sözlerdi söyleşet. Siz menen biz bileyle, mınanday nerse var da, bul özü negizi oşol İmam Azam rahmatullahi aleyh'tin akidası degenimiz, İmam Maturidi rahmatullahi aleyh'tin akidası degenimiz, bul Peygamber aleyhisselam'ın akidası oşol. Cebrail aleyhisselam Peygamber aleyhisselam'a art düşkön din oşol. Bir gana atalışı gana çıkan hadislerdi köterip alıp durup, mınday hadisken, tiginde hadisken dep, siz menen bizde başımızda aylantırgan uçurlar bolup atat. Bir hadiste bir söz kele turgan bolsa, oşol sözdün, oşol uçurdagı işletile turgan manisi kanday ile oşoga da eski alınat. Misal hazırlıklar var go, paypaka mastartkandan. Sebep hadis var da, Masaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alel cavrabayn, Peygamber aleyhisselam iki paypaka mastartkan degen hadis var. Paypaka mastartkan degen hadis var. Oşol hadisni bular köterip alıp atjatpagın, mına Peygamber aleyhisselam paypaka mastartıp atpayбы deyt. Birok bir nerseni eski alыңыз siz. Oşol Peygamber aleyhisselamdın mezgilindeki paypak menen bizdin paypaktın ayırması var beken jok beken, oşonu eski alбай атабыз go. Ol mezgilde hazırkınday zavod fabrika menen juka kılıp, çözülma kılıp durup paypak tige turgan zavod fabrika bolgon emes. Al mezgildeki paypaklar astı üstü kayış menen kaptalgan, jılıtуу üçün kiyilingen paypak bolgon. Paypak dep oşondoy nersege aytkan. Hazırkılarga paypak dep turup juka bir emne kagazdın kalınlığınday zor kalınlığı var. Kiçine bir juka nersemiz var. Oşonun üstüne Peygamber aleyhisselam paypaka mastart dep ketip bertabız. O ata okşoş bolsa ele zatı kanday onu biliş gerek da. Oşol siyaktуу ar bir doğurdun özünün söylenip atkan sözündeki özünün iştelip atkan bir sözleri var da. Oşogo siz menen biz anı düşünүүdө kata kılıp koyabız. Emi kede aytsak, misalı sen düşünүүdө kata kılıp koyosun dey turgan bolsok, sen insansın desek alar aytat. Emne İmam Azam rahmatullahi aleyh insan emesmi deyt. Şunday da sözler duktuk da. İmam Azam rahmatullahi aleyh dele insan go deyt. Al dele kata kılışı mümkün go deyt. Uşul nerseni bileli.
İmam Azam rahmatullah aleyhte dağın insan ekeni tuğra, insan al kişi dağın. İmam Maturidi rahmatullah aleyh dağın insan. Birok siz menen biz şunu bileli, siz 4 hadis biles, al kişiler 400 minden aşık hadislerdi bileriz. Kimisinin katağılışı körük. Elbette sizin katağılışınız körük. Al zatlar altın doğurda çoğuydu, altın doğurda ösüştü. Sahabalardan kebir rivayatta 16'sını körgön dedi İmam Azam rahmatullah aleyhtin. Emin esletiniz. 16 sahabanı körgön zat tuğrarak aytışı mümkün mü? Je köçügün taza juğan keçegi siz be? Kimi tuğra aytışınız mümkün? Kimi tuğrulukka jakınırak? Kimi Kur'an hadiske jakınırak boluşu mümkün? Oşol 14 kılımdan beri kelip atkan hadis burmalanışı mümkün mü? Je bir sahabanın, je bir ortada ekita silsilası, ekita sancırası olgun hadis burmalanışı mümkün. Elbette sizge gelgen hadisin burmalanışı körök budur. Oşon üçün uşul nesleri tuğra düşünölü. Al İmam Azam rahmatullah aleyhte şunday zat bolgon al kişi. Bir günü. Eki adam bazarda tursa, İmam Azam rahmatullah aleyh bazarda ketibasa eki adam oşol jerde süйлөшүп kalat. Oşul jerde bir İmam Azam degen bir uluu zat çıkıptır deydi. Kuftandağı davatı menen bağımdatты okuytken deydi. Birok İmam Azam rahmatullah aleyh андай kılbay atkan bolat. O degeni kuftandan keyin uktap bağımdatка davat alıp atkan bolat. Birok bu kişinin takvaluluğunu karanız, bayağı süйлөшүп atkan adamdın sözü jalganга çıkıp kalbasın dep, oşodan keyin 40 yıl boyu kuftandağı davatı menen bağımdatты okukan zat al. 40 yıl. Oşol iki kişinin jalganга çıkarıp koyboyun, jalgancı olup kalbasın dep, andan keyin 40 yıl okukan kuftandağı davatı menen bağımdatты. Siz kuftanda okusanız bağımdatınız yok. Bağımdatты okusanız kuftanınız yok. Oşon üçün biraz ehtiyat kılaylı. Ulular jönündө süйлөгөндө, ululardın arkasından süйлөгөндө, uşunday bir dinge hizmat kılıp ketken zatlardın arkasından süylөгөндө kichine ehtiyat boloylu. Alardın eti ulangan bolot. Özübüzge ele kıyın bolot. Özübüzdün ahiretibizdi küygüzü olabız.